Šta je ovo bilo sa ovim? Pa ovaj Verona. Verona povukla jače igrače i ovo ubacila ovo drugu postavu i ovo izgubit će 2:0. A ne znam posle ko dolazi ovoj Veroni ovaj pa povukla onoga Di Natalea, onda ovoga Meksikanca, Verona Meksesa i povukla i onda i čim su oni povukli, ovi su ovo dali 2 gola. A što ovi gube? Pa gube Manchester. Manchester gubi zato što treba ovoga da kako se zove? Oni forsiraju onog Portugalca, Cristiana Ronalda. Pa njega ne treba da puštaju da igra, oni bolje igraju kad ne igra Cristiano Ronaldo.